Petak na Gorice danas u znaku kiše koja je pomutila planove i proizvođačima hrane i kupcima. Zelena tržnica je natkrita, međutim malo je ljudi ovdje. Prodavači kažu da nisu uspjeli pokriti niti osnovne troškove. Troškovi se kad sam mene došla tu i kad platim, platim i stol, platim i placovinu, opet tu svakodnevno. Danas prodajete salatu, tako sve pomalo? Salatu, špinat, mlinca, luk, jaja, ali sve to slabo. Svega toga mi ostane puno, opet moram vraćati robu. Slabo je ništa, eto kiša još će jače padati, ništa nema. Znači kad je ovako kiša, onda ništa? Slabo, ma kaki, slabo. Ljudi idu u centre kad je kiša. Onda neće ni doći na plac. Slabo se danas prodava. Ljudima se ne da po kiši? Da, ljepše im je doma. Jel možda pozivate ljude da dođu svejedno da obave kupnju? Pa normalno, mi smo tu da prodamo. A oni da nabave svježe? Da, i domaće. Gospođa Milka kaže kako njoj najmanji problem kod kupovine petkom predstavlja kiša. Problem je ako nemam u novčaniku pa taman da sija sunce i sve, ali ako imam, onda ako imate u novčaniku onda nije problem ni kiša, ni snijeg, ni oluja, jel tako? Ništa. Franjo pak poručuje da je za domaći luk i peršin spreman i pokisnuti. Ne, ništa meni to ne znači. Mislim da me neke oko toga sprečava. Ja šta mislim se muzel, nešto sira, koje još jaje, idemo kući. Gospođa Ana kaže da danas ima računicu, jer je na tržnicu iz Gradića povrće došla prodavati pješice, pa su joj troškovi prihvatljivi. Čak i u Gradiće idem sa biciklom ili pješke, rijetko kada idem atom. I onda zato imam računa, drugačije ne bi imala nikakvog računa. Žao mi je da propadne, ne možemo sve pojesti, onda onu veću količinu što malo ima viška to donese tu na prodaju, tako da imam neko pokriće makar za semenje i tako šta malo i uvek se koja kuna zaradi. Ko će raditi uvek? Ne pijem, ne pušimo i onda tu ima veća zarada. Boško je bio jedan od ozbiljnijih kupaca. Priča nam da će uskoro ispred svoga doma imati mali biovrt, kako ne bi svako malo trebao na tržnicu. Što ćete posaditi? Jedno 20-30 paradajza i paprika, 40 komada i to. Kiša i vjetar danas nas nisu spriječili da na štandu kod gospođe Zorice osjetimo miris pravog domaćeg špeka od turopoljske svinje. Dobar miris. Je, odlično. Baš onako pravi domaći miris, da. Baš zato. Nema vam druge nego i unatoč kiši petak na Gorice.